بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. قالي تماشاوان بقيمة برومت ريوية ولات أفيندار ولات في حفته لباجار ميردينه ديرو كده كناوي شارو كودناوا عامدا لحرم جرتي قوتن ستوري بقول قولي تركي جرتي قوتن صاور يعني ام في حفته لستورين ستور جيه کی خوشه جيه کی دیروکیه شخو جبر دیروک بوناوی و جبر امارتو و آوایاوی دشبه مردینه جرتي قوتن مردينا بچوك حقيقة لپالا چیه بخانیه خونه کن بشکل گل پالا چیه شخو دشبه مردینه شخو ناوچه یا مردینه یک جیا خوش ستور گلی تماشاوانه هیجا ستور ازي بقولي ديروك وتاريخي هناك بحث بكم وهناك خصوصياتي بحث بكم دبي افدر بقول رواية بريا ميلادي طرف اتي لراهات يا افاكن بشرا ساساني روما بيزانس وبدستي ياو سلطان سليم دكا بدستي عثمانية جوي شاغي فردا كو دستي عثمانية درباسي جمهورية دبي و افدر يعني استور دنابينا ديار بكر ومردين وباطمان دايه وقتا کو مرف سر بسم الوته 100 کیلومتر دوری دیار بکر لبله بقاسی 45 کیلومتر نزدیکی مردینه ی ادوی نیوی ویدایه ایجا خصوصیتی ویجی او چمه استورد بنه استورد درباست بالپشمه دوی بنیار درباست به آواوی پرش برکو داره سپینداره شعاوه حزدکه استوریا کو هوا وانج روشا هوا وانج کالیته پر به سپیندار عمل دکه و داجو دچنه چونکی استور بسپیندار تناس کرد سپیندار بستوره تناس کرن اف سپیندار وان دیرو که دا حتا مسره چیه لبره حتا موسوله چیه آن حاجی در سوری در عراق در ایران یعنی سپیندار استوره حتى وان درنا در استورا خوش استورا دیروکی املینن املی دگرن ایجاج کرم آخورا هونجی بمرال استوری بگرن و استوری ببینن کرم کن ام هرن استوری گلی تماشاوان بله تماشاوانه هیجا لجور استوری وقتا کو نمدس بگرا خونا استوری کر مگو استور ماردینا پچوک حقیقتا راست گوتنه که گوتی راست گوتی او ناو لایق استوری گلو چما بنیرن لسکاک استوری بنیرن لآوایه استوری بنیرن ببینن حقیقتا آوایی وی خانی و بانی وی سکاکی وی تباتب دشبه مردینه اجبر وینا که ام جی آنا لبر قوناغ کینن از خوازم ویجی ببیجم لستوری بگ مشهورن ایجار وقتا بگ هب قوناغ جی هیه ام آنا لبر قوناغ کی بنافدار قوناغ عبدالله بگ
عبد الله بك دفي قوناغا كو البرم لبشت منه لفي قوناغي مايه مشهوره جهر تشتي كو ديروكي راجتين استعمال كرن حتى خوديه فيلم اجيكا لفي دري فيلم جي دكشين نجبر كو مكاني وي اوتانتيك و ديروكيه لفي دري فيلم جي دكشين وان سكاكا لفا قوناغا ام هاتن استوري كو ام لسكاكي ديروكي استوري نگرن چه نابه و ام قوناغ مگو ام شاني ود چه نابه جبر بيناكي ام انا لبر قوناغا عبد الله بگن ام لسکاکا دیروکینن ام لستورا خوشو دیروکی آوایی ام دگرن خوشی بمرا بگرن لرخي باغچكينن باغچكي كو داري سبي و بجناوي دريج لپشت ميه ام لباوينن قالو چما ام لباوا دارانان وانا چه دارن وانا داري سپين دارينن هنك جيه ولا سيرتي قوتن داري قواغي ام للرخي باغچي وينن ام چما لباوينن از ويجي جورا بيجم وقتاكو سپين دار تي قوتن ستورتي بيرامر وقتاكو ستورتي قوتن داري سپين داري تي بيرامر اهاج بر اهميتا فينا كي امجي انا للرخي باغچي سپين دارينن جبر بينا امي بحثا وان دارانا بكن د ديروكي دا او د جيان ستوري دا امي بحثا وان دارا بكن لبل الرخيمه جوي ولاتي جوي هرمي و لجگند احمديه كو گند احمديه وان باغچي سپينداري امبر د ستوري دا لگند وان هي گرچي رخو رخي چمي ستوري دا افدار هنن لبل دا احمديه دا پرن جبركو الاحمديه پربو ماجي خواص ام الاحمديه بحثا سپينداري بكن للرخيمه كيكيمه جوي گندي الرخيمنه ويز مرة بحثا دار سپينداري بكن كا چما سپيندار چما ستوريز مرة بحث بكن لبل از اولي ميكروفون دريجي كيكي خو بك مزي ناس بكم كيكي منافي بخير عارف بيراق كيكي عارف مش في گندين ريج في گندي ما بالي مون في گندي هاتن دنياي ونفر مزمونه ولا گندي هاتن دنياي والفيدر از مزنبو ما بالي والاحمديه مزنبو ما بالي و قلاوي داري ما سپيندار ودندكن اري اف داري ما چاوا ام چه بونه 6 سالا بري 200 سال 300 سال 500 سال بري في داري ما بالي لفيدر جان دكن بالي وفايداوي فيا اف بölge ما قش جيد بيدن اف داري ما درن حيا سوري درن حيا ايراني درن حيا عثمان لي وردش في گندي هاتيه اواكرن اف دار تيزكن يعني اف دار حيا بلا اف دار جي چما الفرچه دبه اف چمي ماج بو چمي ما بالي اف هيا اوا ما باشه وقلراوي گندي قش جفي داري او دكن بالي فايدا دبينن وجفي داريك و دس آلية دولتي باج آلية أو وكيلا بفيدر دست بدن سرفان دارا كارن فيدر كبريت فابريقاسي چه بكن كات فابريقاسي چه بكن لفيدر دست سيسد إنسان جي والفيدر بشغلن ويناني خوشفي بلغي درخن أنا عارف نقطة كي خوش عصنا مهمة كي عارف بالي إجا كولو تشتي ببي اف مثلا جندي في أحمدي هر يعني أحمدي ولا تركيا بين ناس كرين دفي داري سبيدا بالي و قدرا فان جندا جوي أوية اف داري ما در حياة سوريا أنا در عراقي در واني در جواني بقرا حياة أرزرومي حياة ألازغي حياة دياربكر قش داري ما جبر درن قسم الدغرما
قسمی اف داری ما پر مشهوره جبو بله. دوغراما بيجي جبو يعني هر تشتي بله شخو من كي عارفه ببرسيانا داره سپینداره قالوا بجناوي سبي لو ما جرتي قوتن سبي اري بجناوي سبي ودريجه دريجه لو ما قلت سبيندار نكن باقي كي عارف حقيقه حلالك فان دارنا تقول مثلا ايش دوغراما يعني مثلا دقلشين دقشيرن جويراك تي استعمار كرن فقط عسنده الولات ما مثلا الجندي ما الجي ما فانا دبر تشتادا تي استعمال كرن قالوا باشقا تشتادا تي استعمال كرن زانبونا تشي درقي فيها يعني باشقا تشدا انا çam hariç ikinci ev darime te zaft kirin. Çuma naşkin. Naşkin. Di inşaata da direkt olarak beşon olarak pır kullanmıştık. Ten jvane bir Elazığ'ı bir Ahmet'e bir Diyarbakır'a bir ten jvir van darı bardakin dikesin dibin sırf jibo inşaata da pır sağlıklıydı. Bu iskele çeydikin ne oynak ki? İskele vana çeydikin, beşona çeydikin, demir direk olarak aynı viyacı yok demir direk olarak kullanmıştık. Ne işkandın yani. Bela ya sağlam mı yani ne öyle. Peki keki arif mesela Aliye Diyarbakır Ahmet'e ودرو دور جمديه مثلا دافن سر بري gerçi ana bir khani bir beton geli temaşa vaneja lebele davetin ser khaniya davetin ser lode kaye ne var بري انا بري انسان كما ساقلقلي دمان بله براكو انا بتونه قش انسان او بتون قش اتكي بوجود انسان زراراوي هي زراراوي بري قش داربون مال قش داربون ساقلقلي بون دومانا صوبي بري فيد قصدن دنا فاندا دتشو زرارش خركيده تنبو انا قش بتون بو هوا ناس مال قش زراري يعني فايده في داري الزارو كره وحيا حفصالي انسان يرر لي هر قال لي هر تحتاج ذكرن تخت ذكرن دهندري مال دا سرو دنشتن سفرة وان شوي تختي بون شوي داري بون يعني هر كل اشياء وان حيا جوتي انا هسن شي كرنا ايكو دخل استي حاجه حيوان بيوان جوت ذكرن انا هسن ذكرن بري داربو دار ده سالق لي بو حيا قوت النير نور نير ها جوي نيري بلا حيوان حاجه او نذكر ند هشام انا اجا دكن هسن اوجي دار سبينار تشي بك عارف ارج داري اوجي دار سبينار تشي ذكرن يعني حسب بك انسان وحيا حيوان شي فايده ويتي دبينا خلاص جرست مريب جرامه الاستوري بردوام دك هو جي كلام اخرى ما بشوبين قال تماشا فاني هيجا دم دیسا دما چیروکی دیسا دوی هفته دا د برنامه ریوی ولاتا دیسا دما چیروکی هات گلو ریوی ولات جوار وی هفته کیجا چیروک آماده کریه اش کرما غورا گهداری بکه از جوار دار به مسئله بیجم چیروکی ببیجم شیرت و نصیحتا ببیجم چیروکا من ایرو در حقی کو تشتكو بالدليل بقانات كل نافا جيه كو آمادية والميدان الأولية ليه دليل هبه مرف كان ببيجه افتشت وهاي افتش نبغلتو درواي وهاي الميدان الأولية ايرو چيروكامه در حقه وی چرچوه دایه چی گلو چیروکامه چیروکامه دا دبیجه شام دوره ما گلو مشارجی دوره چیروکامه گوتنامه پیوامه اوه لسر وی پیوه لسر وی دار مسئله از جوارا بحثا چیروکه بکم ایجاش کرم آخورا هونجی پشت آخو بدم بعلیف آخو و رونن چایا خوشی پیرا وخون و لمگهداری بکن که چیروکامه چوایه
ام به هفرا گهداری بکن پشت را می درباسی شیرت و نصیحتی بکن کرم کم گهداری بکن گلی تماشاوانه ایشا بری تماشاوانه هیجا دسری خبردان خدا دسری گوتنا خدا مگو چیروک و دار به مثلا منا ایرو کو شام دوره ما مشارجی دوره مگو گوتنا مه او کاوره ام به هفرا لبر وی دنگ آوه وی دنگ خوش ام چیروک آخو گهداری بکن دبی دور زمانه کی ددمه کی دا مروه کی هنگی خبردانه خو تشن لی زیده دکر او پزنه خود دا دبی دناوا توپلمه دا دناوا گردا خبر دا تشتی خو لی زیده دکر دبی دیسا جوریا روژه کی اف مروه me ev zilamê me dîsa nava çend heb ciwana da rûniştiye ciwanê ku tecrüba wana jiyanê tune dengê wan xeber û haya wan ji di dunyayê tune vî zilamê me di nava wan da rûniştî dipeyve û behsa xwe dike peznê xwe dide dibe ez wexta ku ciwan bûm el şamê bûm el şamê bûm mi sêgavê davêt gelî te maşavanê sêgav gelê me nê gundiya daha baş zane li gunda gav davêk sê gava şûnda kî pir bavê ew nakê dibe yek emîn sêgav ji we re tê gotin qewlê Türkî dibe atlama yüksek atlama yani olimpiyata da jîka ev qismê sporê ana heye demek ji dîrokê maye dibe min ecwan bû min li Şamê mi sêgav havêt û mi pir zêde havêt tu kesekî negiya me bi sêgava min negiya me ez yekemîn hatim li Şamê dibe merivekî yextiyar di nava sala da çiye tecrüba wî heye ev peyva wî ev xeberdana wî guhdarî dike bi gor rîwayet hinek dibe Nesreddîn Hoca ew însanê yextiyar ew însanê zana dibe Nesreddîn Hocayê dibe deng derwî lê dizivire dibe ji Xwedê bitirse tu ew xwasana tu zêde dibêje tu dibe ez ciwan bûm el Şamê bûm sêgavê havêt mi pir dûr havêt kes nedigiya min dibe man leket li min baş guhdarî bike Şam dûr e em nika here Şamê em tecrüba te bike gelo tu sêgava xwe pir davê navê em nikane em her tecrübeke gelo ma mişar jî dûr e yani sêgava ku tu bavê li vê derê ew mişara gelo dûr ma li virê tu ê bavê em ê fehm bike yani heqeten te davêt nedavêt tu jî hatî bû tu egît bû neegît bû em ê fehm bike a ji ber wê nakê nanê mana mişarê yani havêtina tena vê derê yani sêgava tena ku tu li vê derê bavê yani gavê tê ku tu vira bavê mana wî ew e dibe Şam dûr ma mişar jî dûr e kerem ki bavê ê dibe vî zilamê me mehçûb dibe zane حاشای گهدارا و جماعت زانه پیواوی دروه دبی همن دنگه خو قد که دنگه خو ناکه و پیراج دریج ناکه لسر انسانه وها و لسر وی زلامه ما و لسر وی darbu mesela me tecrübe zede bul dünyaya ev gotin berabu nava gelev gotin berabu gotin Şam dure ma mişarji dure ایجا شکرم آخورا من چیرو که آخو داری کر شکرم آخورا ایجا امپیرا شیرت و نصیحت خو جوی چیرو که چیه جوی دار بی مسئله چیه ام به هفرا گهداری بکن گلی تماشاوانه هجا
بله تماشاوان هیجا مگو چیروکا منا وی هفته در حق گوتنا کو شام دوره ما مشارجی دوره یعنی مگوته بو اف گوتن و چیروک در حق کو ورم مرو خبر دا مرو کو پیوی لازم ته مرو به اثبات و دلیل خبر بده چونکه انسان وقتا کو به اثبات و به دلیل خبر بده او خبرداناوی او پیواوی لسر مخاطبی وی عملو جیده هیله حاج بروینا که لازم ته انسان مسلمان گرک دگوتنا خدا خبردانا خدا بالدلیل و به اثبات خبر بده اونا لازم ته شیرت و نصیحتا کو مرف جه هلین یک جه افگری تماشابانه ایشا ایجا شیرتا ده او انسانه ما او مروه ما وخاقتا کو ناوا جوانا دار و نشت بو بدرو ده پیوی آدرو تشتکی نخوشه تشتکی تعلقه زرار ده شخصیتا مسلمانا و شخص زرار ده شخصیتا ایمانه جبرویه که پیغمبر خدا گوتیه انسان دبکو یعنی مسلمان دبکو چکوس به نه جومرد به دبکو ترسونک به نه عگیت به لبله مسلمان اصلا دروچین نابه یعنی مسلمان گره دیقت بکه تو جاری ورا و دروانه که چونکه درو به شخصیت و قرکتر انسان را علاقاری وقتا کو انسان کو درواج خورت اخلاق قرکتری وی شخصیتی وی خراده به خدای محافظه عشیرت او کو درس او کو مرف جوی چیروک هلینی یک جی او مهمی جیگری تماشاوانه هیجا ایجاش کرم آخورا ام هر دم هر هفته ام چیروکی او گداری بکن ام گوتن پیشیا گداری بکن و ام جیجی درس و نصیحت خوشی هلینن درس و نصیحت مشیرت منوی هفته در حق گوتن همه کو شام دور مامشار دور جی اف بو لیبر دیسا دگرام مدا دی چیروک مدا هیجا ام دریه جامعه که رکته هندر جامعه کن جامعه اولو جامعه مزن بله دنیوی استوره دا دنیوی استوره دیروکی دا اف جامعه به مناره خونا جدا و بخوشک بونا خو دناوا تاغی دا خویا دکر مجی خل مناره وی گرد مل خل نابو دنگی وی گرد و ام هاتن وی جامعه کم دبین جیرا جامعه مزن جیرا تیگوتن بله شخو آوایی و هند بینن کتابا وینا عربی جی هند بینن به تمام خوشک بونو دیروکوانا خو جامعه کم لدر و دوره میه لبله بگور روایتا و بگور گوتنا گلی ویدره اف جامعه به اصل خو جفلها کلیسه مابو لبله د زمان مملوکیا دا اف در دقل بینن جامعه د زفرین جامعه یعنی جی اکو بره دین بره عبادت خلی دکر اسلام و مسلمان آجی و دره کرنجی عبادت و جبر وینا که وی ناواله دانین گوتن جامعه کفن
حقيقة جي عبادتي كفن اف جامي دنيفي استورد اف جي خوش اف جامياكم معنوياتا وزيده ما خواستم زيارت بكن جي معنوي زيارت بونا بجمر لازمه شخو ولاتكو ام درن جي وها معنوي محقق امري اخ بيدخه ام سريكي لدخه آل جامعه كفن استوريجي مسري داوي جامعه بله خوشک بونی وی معنویت وی زیده یه دسته مجه نابه لی بله ام استوری دگرن از بله خو بدم جی جدا جی انکفن و ام لی بگرن ام به هفرا بگرن ام به هفرا ببینن کلام گری تماشاوانه بله تماشاوانه هیچه ام لرخی چه مستورینن لرخی ما فقیه کی دلاله هی کمیونه و خوشگل سری ویه ام لبر آوینن آف جیانه علم جیانه فقی جیانه جبر وینا که از وی ناس بکم و پشرا چند کلمه مباور صحبتی بکن از جی بپرسم کو قصیده زانبه از قصیده جی بخازمش بوناوه ناویت بخیر مصطفى إسماعيل الأولو Mustafa İsmail Türkiye dereyi. الجرشمة Deriş Günde. أري Günde kere İsmail. قندي باغلي بسم الله O tuş bismillahi. أري Hemşeriye meyi İsmail. Je bismillah Ahmediye. Tekun nave günde me deriş ne var? أري Peki deriş ya ana belki temaşa ki evi İsmail me maşallah kumi خوشك تو ana levrat çı xuyne İsmail. بس حافظتي صغيرة حافظتي خودت طلع تتيك حافظ ومحافظ بو إسلام وعلمي إن شاء الله أنا تحت أنا كم جزء جبر كري سجز ما شاء الله جبراتها شوية باشا باش يعني تبخو باور دبت تبي أسكانم بمحافظ نورة أري خذي نصيبك إن شاء الله لكن إسماعيل أب حافظتي كم سال مرة دخينه والله صار كذا حيش ما تكونه كم ما تلفره أزوية سيشار مالفرم ما شاء الله peki çima tuha stevre yani cikidine çima stevr babam گو ki گو مدرسه زنجة تمال دويني تبريان مالف كي مش گو تمام ماطر tuha tever قدرت موافق ان شاء الله peki Mustafa İsmail faqi qasida zane galo tuji qasida zane أري te kanıj mera yeki beje أري إن شاء الله gelite masavan yazaz mikrofon derece Mustafa İsmail bikim ve mera qasida gibi tu ki cevap beje sen sultansın ben geda sen sultansın ben geda herhalde bir zare Türkiye lebele ez venake bebejim qaside u ezgi u ilahi ku rahmani zaman jeratune hab Türkiye be hab İngilizi be hab Kurdi be hab Arabi be ku gudari dik aynı tamir je tamdik zber venake tışnabe برنامه بکردی lebele برا Mustafa İsmail mera sen sultansın ben geda biraz mera bej az mikrofonu bidmi برا مera bej İsmail mikrofonu tek desteği koy و بدنگه کی بلنج mera bej başlamış ki Kerem ki sen sultansın ben geda canım kurban ya Resul bu can yoluna feda eshab gibi ya Resul sen sultansın ben geda canım kurban ya Resul bu can yoluna feda eshab gibi ya Resul senle Mekke Medine döndü gül bahçesine senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul senle Mekke Medine döndü gül bahçesine senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul yürekler pare pare hicranında ya Resul bağışlanmış sineler şefkatinle ya Resul
Yürekler pare pare hicranında ya Resul. Bağışlanmış sineler şefkatinle ya Resul. Senle Mekke Medine döndü gül bahçesine. Senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul. وي ساعات خوش وي خديت بال مصطفى اسماعيل قلت ما شافاني حقيقة از بربي او بوم وقتاكو زاروكي وجدكي واكي معصوم وقتا بحثا محسوميتيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دك حقيقة جدل مرف بي هم دل محزون دب هم بي دل خوش دب بله ما خواست في خوشك بوني بي معنوياتي بفار بكن لرخي عافي ما قصيدكي وصحبتك مز مصطفى اسماعيل قال خدي بيبيله خدي موافق كي ان شاء الله ام نستوري دقرن ام نجي خوش دقرن كلامكن موجي مرة بقرن قال تماشاواني هيجا قرامه لستوري بردوام دكه لبلي امانه لجيكي جدانن ام لجيكي لفي هرمي نافدار ام لجيكينن اما ستوري وقتاكو ام ليجريان مدس بقراخو كر ستوريا جو گندكي هي گندكي بآوایه خو بشنایه خو بهر تشتي خو جدا هي گندكي ما و تاغه کیمه yani tağa stavri aslında gocudayı meci vi tağı vi gundi şopant em hatin nava gund amana de nivi gundanın gundi stavri tağa stavri lebel ev gund kija gunde mevane milkele kamine mevane mecvi heremege u vi hereme xoş zane zberku xoş zane mukhas ezwi be almim كاف گوند کیجا گونده خصوصیتیه وی گوندی چیه امل سر وناکه امل مجول ببی ان شاء الله لبله از عولی میوان خناس بكم كلام كم الناس نافي بخير نافيم كمالا كيكي كمال هونجوي هرمينن بلي بلي كيكي كمال امانه الكيجا گوندينن انا الجندي قلت ما قلت جندي كفنا نور بلي بلي سوريانين بلي وقا حالا حاضر كستني من تشونا اوروبا سورياني بلي ووقتها هافيني تي صاد فاجرن بلي والتليفراجي مشهورن بلي يعني هندبي اف گوند سوريانيه ازنگي جديرو كده ازورم اف گوند كيفن قالوا كيكي كمال قال لك كيفن يعني مثلا خانيوي آبايوي كيفن نور بلي 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 مثلا كا مثلا دليلي بشي تدبي مثلا لفرتش آبايه هنن مثلا آشي كيفن خانيه كيفن هنن قالوا خانيه كيفن اريش يعني دبي گوندي ده هنن نور ابراهيم بلي بلي تف كيفن ابانا خاني تف كيفن بلي مثلا پیش بري ما از شونا وك آش دبينم نور بلي بلي مثلا استملي خانيات دبينم كيكي كمال يعني دبي هرمي ده ان گوندي كيفن قالوا اف همن ابا نور بلي çünkü خودي في گوندي بري زنگين بو تف والله بون بلي جبروي هر تشتي خوش برا هبو بلي بلي تماشا فانيجا وك كيكي كمال جيجو حقيقة اف گوند هم بجيوي هم بآواوي هم بشناياوي دارو بري يمدي مفهم كركو اف گوند لجيكي خوش آوا كرنه لبلي ديروكاوي جي كفنه ديروكاوي دريجه و آوایه خوش لفرا آوا کرنن اینگی خباتکار بونن اف ولادداری سوریانی کل ویدری خباتکار بونن آشیوان هبونن تریگرتنن شغلاندنن yani به هر هاوی خو خودیتیل جیو کرنن yani صنعت شی کرنن صنعت اجرا کرنن وان وطنداری me و وان انسانی منی کو ویدری لبلی آنا لگون نمانن و چونن اوروپا
demekî xweşbûna welat xwe pir e xweşbûna welatê me ha ku li stewrê ha li başxecîkî de hiç ferq nake xweşbûna vî welatî heyî ku însanê me li ser van av û dera li van ciyana van ciyê xweş ava kirinin a ji ber xweşbûna vî gundî û vî taxê em hatin nîvî gund û kerema xwe re hûn jî avayî wî xweşbûna wî bi me re û em bi hev re temaşe bikin lêbelê kekê Kemal Xwedê pêxember şer razî be rehmel miriyê te be em li stewrê digerin hûn jî belê temaşevanê hêja em me got li vê heftê em li bajarê Mêrdînê li navçeya stewrê bûn em li xweşikbûnê stewrê geriyan me şopan em lê geriya lê belê em hatin ciyekî rêkî rêçekî dîrokî em hatin ser pirekî dîrokî ez her dem dibêjim rêviyê welat ya derketina wî ji bajêr bi pirekî ya deriyê sûrekî ye ku ciyê dîrokî be ya jî ku wexta ku em dikevin bajêr em bi wa pirekî dîrokî ku derbasî bajêr dibe em dikevin bajar ya jî bi deriyê sûr û bedenê em dikevin bajêr a vê carê jî li stewrê bi pira dîrokî em ê ji bajarê stewrê derkevin derketina xwe em ê bi vî pirê temam bikin lê belê beriya ku em derkevin beriya ku em xatir ji we bixwazin ez dixwazim behsa vî pirê bikim ev pir bi gor dîroka mîladî 1755 da ji teref Hecî İbrahîm hatiye çêkirin hatiye ava kirin xusûsen ez vî jî bibêjim di vî pirê da du kîtabe heye dibe kîtaba Ewda dibe ev pir xeyrata Hecî İbrahîmê û di kîtaba dudiya da jî dibe ev pir ji teref lawê İbrahîm beg Hecî İbrahîm beg Emîr Hecî Abdullah te ji terefî wî da jî hatiye teamîr kirin a piştî tamîra Emîr Hecî Abdullah şûn da ev pir bi dîroka xwe bi xweşikbûna xwe bi vî hawî li ser niga maye ev ciyê ku em lênin jêra tê gotin Ehmediyê pira Ehmediyê ji xwe navê vê derê ev Ehmediyê taxekî stewrê ye di rexê stewrê da taxa wî ye yanî mehela wî ye a em jî bi gera xuna stewrê em hatin li ser vî pirê em ê vî pirê da bimeşin em ê herin lêberê li serê vî pirê da îmarek tekî di jî heye ji teref Hecî Abdullah Emîr Hecî Abdullah ciyê ku gundî û ev tax cilê xwe lê bişo ciyekî wiha jî ava kirî binêrin di medeniyetê İslamî da paqijî pir mühîm çünkî însanê berê jiyana xwe da dîn bi temamî cî dabûye çünkî pêxemberê xwe da edbê en nezafet û minel îmanî paqijî ji îmanê wan jî digel vî gotinê emrê pêxemberê xwe temamê xusûsê paqijê dîqet kirinin ku em Müslüman bin em mü'min bin em paqijin jî hem bi madî hem bi manevî a ji ber vê nakê min xwast ez behsa wî ciyê şituna cila jî bikim belê me got vê heftê em li Mêrdînê bû em li Mêrdîna piçûk stewrê bû em li cînî wînê xweşgeriya gera me hat dawiyê em ê xatir ji we bixwazin li ser vî pirê û em ê ser pirê derbas bibin em ê stewrê derkevin lê belê destê me ji gera stewrê ji
باژاروکا ستورê nabe û ji we jî nabe lêbelê dema me qediya em hatin dawiya bernama xwe dawiya gera xwe belê xatirê we emanetê xwe dabin bimîn di xêr û xweşiya gelî temaşevan